Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Guys, I'm flu. Good day, Zam. Ngiyakhumbula we guys, hey baba Mseleko, cabangani umamkhulu esekhalile, umamkhulu ngicela ukungitshela ukuthi kwenzeka kanjani kwi-TV show. Baba Mseleko kwabiza eceleni umamkhulu wakhuluma naye, shiso sesipark, yes. Sesipark umamkhulu kwakhe uyipholele akunenkinga ndawo yombiza kuba Mseleko ukuthi uzokhuluma naye, uzomtshela ukuthini, bazoba ne-meeting. Le meeting le uzobe ezokhuluma nge-official girlfriend. Hawu umamkhulu aqala athi-ke phela sekuwomusha yini ngoba useason 6 angithi lo useason 5 esiwuvale ngokuthi khona wakaKhumalo wathi umamkhulu udle ekhaya yabo wasuka uMseleko ushintshiswe yilokho ngoba sekukhona uMamtolo. Kodwa ke before i-meeting akasho ukuthi uMamtolo utshela nje umamkhulu. Emveni kwalokho uMseleko useyakhala. Umamkhulu ke udidekile ukuthi phela manje kwenzakalani. Uthi ke ubaba Mseleko, hey guys, niyani nisibuke isithembu ukuthi senjani. Ngiyazi kodwa phela ukuthi i-TV show lesikhuluma ngayo sibuye siyikhumbuza lokho ukuthi okunye bakwenzela i-TV. Mhlambe i-acting, mhlambe i-storyline lapha ku-TV. Uthi ubaba Mseleko kumamkhulu masifika lapha kwe-meeting ngicela ukuthi uthule ungaphenduli. Angithi phela shisomnikeza umqondo ukuthi kunempi already. Makunalempi ke kusho ukuthi yena indlela yakhe yokuprocess umamkhulu ngokuthi akathule. Zwanini we guys. Athi ke uthule athi umamkhulu kusho ukuthi phela mawuthi angithule uzobe ukhuluma into engingayithandi. Wathi ke ubaba Mseleko, yabo ubaba Mseleko mayekhuluma ukhuluma njengabantu bepolitiki. Ngicela nibolalela abantu bepolitiki ukuthi ukukhuluma kwabo banokuba manipulative kanjani. Athi ubaba Mseleko umamkhulu vele kuzokwenzeka into ongayithandi, indlela okwenzeka ngayo nami angithandi kodwa angina choice. Athi umamkhulu phela ungaphoqi uma isimo singaphoqi angithi uyamluleka. Ngizotshela nje ukuthi ngitshelani yonke lento ngomamkhulu. Ngifuna nibambe lo ya episode wokugcina ku season 7 ukuthi ubaba Mseleko lo okhuluma nomamkhulu la ubaba Mseleko futhi lo othi umamkhulu uzohlala nje afane ne-finish. Athi ke nje kunzima umpentshekile akhaleke. Athi uMseleko ngoba ekhala ukhala nje ubuka umamkhulu because umfailile umamkhulu. Umamkhulu asazi ukuthi uMseleko ukhalelani ngoba ngiyakhumbula guys senza le review ngathi mina umamkhulu yini ukhalelani. Ukhalela ukuthi umayeni noma ngabe bazodivorce ubaba Mseleko noma ukhalela ukuthi lo number 5 ozayo useyazi ngaye number 5 uye lo phethe secret child. Ngoba le ndaba ye-secret child ayisali indawo. Athi ke umamkhulu ayisekho into azoyikhuluma ngoba ubaba Mseleko uyakhala. Ngesikhathi ekhala kuba uMseleko ila wasukuma khona wahamba waphuma shu umamkhulu ke wakhala ke naye sambona ukuthi umamkhulu uyakhala. Ngathi mina hayibo inzima into yesithembu. Ungafike ubaba wakhona awungamenzanga lusuke ngimtshela ade sesipha kumamkhulu eyipholele kwakhe kwafika ubaba Mseleko nezindaba eziqondene naye. Nalo number 5 ubaba Mseleko amkhalelayo ufuna uyena hayi umamkhulu. Wathi kubaba Mseleko asechaza into eyenzakalayo bahlukumeza umamkhulu. Kanti ubani othatha unumber 5 uMseleko. Abathi bazodivorce abadivorce uMseleko. Umamkhulu kule equation ungena kuphi? Ngoba umamkhulu umayeni nje ewumayeni singafika umangwabi ezinye izinto ayiphendulayo ubuya ngazithanda umamkhulu ehleze ethi nje khona ushintsha imithetho. Sesini ubaba uMseleko ubaba uMseleko olethe indaba kumamkhulu le yenza ukuthi begcine bekhala bobabili kodwa uthi abahlukumeza umamkhulu umayeni nomangwabi. Siyafika ke indaba etafuleni. Sithini indaba kunoMamtolo waseThekwini. Uthi umamkhulu yena angeke atshelwe ngegirlfriend okusho ukuthi lo Mamtolo lo
uyamshada ubaba uMseleku, because kwasekuqaleni akaze kukhulunywe nge-girlfriend kuye, or uMseleku a-introduce i-girlfriend amlethayo amshadayo. Sengiyakhumbula-ke guys, umakhelwane wakhomenta kule video, umakhelwane lo ozosibophisa wathi, hey, indaba ya-number 5 is-serious ngoba sekukhona okukhona. Kwasho umakhelwane, ngizonibhekela la ikhomenti uma ngithola isikhathi yalo makhelwane ngiyifunde njengoba injalo. Wayesusela la ngoba phela umbuzo wethu zathi thina-ke babukeli, ayizo sibabukeli phela, sabuza ukuthi eze ebiza amakhosikazi ewahlalisa etafuleni ewatsheleke ngalo number 5 ekusekuwuMaMtolo, yini esihlukile ngalo waseThekwini? Sasala lapho-ke nama-questions ukuthi shuthi sekushubile-ke phela, seyikhona-ke into eyenza ukuthi akasondele lo MaMtolo. Sixhumanisa nokuphi? No-season 4. U-season 4 ubuku episode 1, ubuku episode 2, yomuza ukuthi uMseleku uthini, ukuze ungahamba usiphendulela, uphendulele iy'nkulumo zaMseleku azisho ku-TV samuzwa kahle. Ngase ngithini-ke mina, le nto ayisho ku-season 4, episode 1, episode 2, hhayi ukuthi ubatshela iy'nganekwane, into ayenza vele uma ubuka uThando Nesithembu, ukuthi amakhosikazi washade kanjani. Kodwa umamkhulu-ke wasala wakhala naye. Sabuza-ke silobu sibuzile-ke ngoba phela siyayibuka le TV show. Sesibuza isikhathi eside, nange ubaba uMseleku esebhala kwi-page labo wathi ubekhalela ukuthi akafuni ukuthi kube khona unkosikazi omshiyayo. Angihlenga bakuhlekisa. Mina nje ngaphatheka kabi ngomamkhulu ukuthi umamkhulu nangizokhala into engayazi ngoba nje ebona ukuthi ubaba uMseleku uyakhala, kukhala ubabakhe, kanti uthi uMseleku lapha ku-social media manje mayakha yena akafuni ukuthi kube khona unkosikazi uhamba. Shuthi ukhalela ukuthini? uMangwabe uzomdivosa. Nomamkhulu-ke wajoyina lokho kukhala engazi ukuthi kukhalelani ngoba sekukhala uhusband wakhe. Sesiyabuza sithi silula-ke isithembu. Umamkhulu ade eyibukela i-TV eMzumbe, akaze bangikushisa, akaze ethini. Nangoba uMseleku useyafika, ufika ney'ndaba engahlangene ndawo nazo. Ngoba unumber 5 ufuna ubani? Ubaba uMseleku. Iy'ngane ey'ningi zifuna ubani? Ubaba uMseleku. Kodwa ngoba akusalungile into efuna ubaba uMseleku, nangu seyakhala, nomamkhulu kumele emjoyine ekhaya. Nganakusisa because anoke nibuke yabona lento ubaba uMseleku ayenza kumamkhulu, akayenzi mayini. Akayenzi. Nina mase nithi hayi cha umamkhulu amanye amakhosikazi ayikhulumani iqiniso. Naye nambona ubaba uMseleku elanda zonke lezi zinto nje kumayeni, efika nje emstress endlini yakhe, emtshela izinto engahlangene naye nambona yini. Hayibo, nangihleze ngisho uThandeni Agazi ngiyibuka kanjalo le TV show, akayenzi ubaba uMseleku lento kumayeni, akayenzi. Umamkhulu uyamreportela emtshela ukuthi uMangwabe usethi, emtshela ukuthi uMayeni usethi, izinto zamakhowalo zithi elalele kumamkhulu. Jike lapho isimo sishube, mase sishubile nangumamkhulu seyakhala, ukhalela indaba engahlangene naye. Ekugcineni baba uMseleku yena lo ngemshoyo wathi ku-season 7 umamkhulu uthathe iposition yakhe wayikhukhumeza. Uzokhukhumala-ke ngoba le position ayisezukusho lutho. Ngobani? Ubamkhulu engahambanga lapho. Wathi-ke nje sezohlala lapha ahlale njengefenisha. Ngathi baba lo ucabanga ukuthi asimlaleli uma ekhuluma nge-TV show yena ezekhale. Ekhala ngoba hle siyibuza ukuthi kanti yini lezi zinto ey'ngaka ezinyaza zakumamkhulu ezi-wrong ezenza ukuthi ezekhale uma ekhuluma ngazo. Ubaba uMseleku kuyasho phela ukuthi ayikho into ayenza umamkhulu angayivumanga. Wazi wathi ngisho sebefika kubantu bakubo bangale, uyofika ethi bawuphathile umuzi nomamkhulu, ku-season 7 wazombiza ngefurniture. Hayibo, futhi nje sisesiphakhe sifanele siyobhiyoza, sibhiyozela ukuthi-ke siyobhiyoza yini? Siyotoyiza, ukubhiyoza ukujabula. Sitoyizela ukuthi uMseleku ehoxisa amagama akhe, phela sibone ukuthi vele angithi i-TV show, siqhubeka ku-TV show ehoxisa amagama ukuthi umamkhulu uzohlala abe yifenisha.
Kade umamkhulu wamenza wakhalela uMaMtolo, wakhalela uMangwabi, wakhalela uMayeni. Ngoba phela laphayana kule episode kwakusele ukuthi njengoba umamkhulu ekhala, yena-ke ukhalela ukuthini? Ukhalela ukuthi uMseleko bayamshiya? Noma ukhalela ukuthi lo number 5 mhlawumbe useney'ngane kodwa nabo uMayeni bemvalela ngaphandle? Sangazi. Kwaze kuba sesiyithola ku-social media sekubhale nobaba uMseleko ukuthi ubekhalela ukuthi akafuni ukwakha kube kuhamba omunye unkosikazi ngoba lokho akusona isithembu asifunayo. Umamkhulu beyazi-ke leyo information leyo, chu, nginitshele. Ku-season 7 ubaba uMseleko-ke yena wathi umamkhulu useyikhukhumezile, wabona ukuthi kuba umamkhulu yeyi futhi bakwethu, wabona ukuthi kuba umamkhulu kuyinto enkulu, shuthi nje kuzokwenziwa le position uyikhukhumezile. Hayibo guys, ngaze ngashwabana kuleya episode yokugcina ngithi hayibo, khona kuthiwa kuya-etha bekusisiphi isidingo sayonke lento eseyikhuluma ngomamkhulu, ngoba lezi zinto ahambe ey'thatha ngapha eMzumbe eyisa kumamkhulu akakwenzi kuMayeni. uMayeni akaze nje amqale ngey'ndaba ezibe ne-stress uMayeni ethi uyamdabukela, chu, bahleze behleka. uMayeni ngaze ngabona khona laphaya uthando nesemba ukuthi uMayeni uhleka njengosibindi nomhlophekazi, bahleke bekhamisi, behleka uwabona amazinyo. Akakwenzi uMseleko kuMayeni ukuthi emnike nje stress, ethi asisolve naso stress sami, akakwenzi. Kodwa akasabongi-ke mayefika ku-season 7 usethi-ke uMacele uyifenisha. U-season 8 uma ubuya nje kufanele leyo ndaba leyo kuqalwe ngayo kulungiswe lelo phutha ukuthi kanjani, ngoba sinawo wonke ama-episode lawa uMseleko simbona khona ukuthi eba emotional. Ngobani? Ekhuluma ngoMacele, izinto azenze kuMacele ezekhala ethi kubuhlungu ngoba sekuhlukumezeka uMacele, umuntu ongafanele ukuthi amhlukumeze, kufanele ukuthi amprotect. Yena baba uMseleko usezothi la kithi babukeli iposition yokuba umamkhulu imkhukhunezile. Angithi abantu sebezohamba bekhuluma nje noma yini njengoba besho-ke nabanye bethi phela ubaba uMseleko uqinisile. Ngiyibuza ukuthi mina so befike nini la besephakhi beyolalela ukuthi kuthiwani beze bethi uqinisile bebambe i-TV show? Hayibo, futhi nje phansi ngomamkhulu laphayana eMzumbe sebedlalile ngaye kakhulu. Nayo le TV show yakhona befuna ukuthi amanye amakhosikazi ebe mahle odwa, umamkhulu bembeke ngenye indlela. Phansi nje ngaleyo nto leyo, phansi. Futhi-ke umamkhulu kufanele ebhukhelwe iholide ahambe eyongcebeleka naye baba uMseleko. Basale bebona ukuthi benze njani nje, besale nje bebona ukuthi vele guys seyixoxa iy'nganekwane, bebona ukuthi vele akashadanga nobaba ushadile. Yo, le flu yenza kube nzima guys, bye.